Boy, mana aja lo ente? Boy, mana aja lo? Mana gua? Lo mana aja lo, Lek? Biasa, sana aja Jakarta. Gimana kabar lo, Lek? Wah, gini-gini aja gua. Nggak ada perubahan sama sekali, gini aja. Ah, lo, Lek. Ikut sama gua aja yuk. Mana? Tenang, gua kasih kerjaan sama lo. Mau Nah, nggak lo? gua mau ikut aja lah. Oke ya. Asal ada duitnya. Ya, besok ya. Ayo. Ntar gua temenin lo. Lo kumpul di mana besok? Ya, sama markas gua lah, Oh, mana oke. lagi. Ya. Siap. Oke. Ya, ayo. Bong, lagi ngapain lu? Lagi duduk gua. Ada apaan, Pangeran? Antar gua main yuk. Ayo main kemana? Ayolah, ikut aja lah. Ya udah, ayo. Ayo ya udah tuh berdiri. Ayo tuh, bentar. Ayo. Hai, Beb. Mau kemana, Beb? Enggak, lu mau gua anter nggak? Enggak. Bener nih, gak mau diantar sama gua. Bener apaan sih? Jangan galak-galak kan, say. Kamu lagi marah sama cantik aja deh, Beb. Apaan sih? Jangan macam-macam. Gak minta tolong nih. Tolong aja, nggak ada orang ini. Tolong! Tolong! Mana? Tolong! Nggak ada orang. Tolong! 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 Tunggu dulu, Bong. Kayaknya ada yang minta tolong. Bong, ayo, Bong. Kita tolongin, Bong. Mana? Nggak ada orang. Tolong! Apaan nih? Ada apaan lu? Pegangin, Bong. Pegangin. Aduh. Awas tuh, gua balas tuh. Enggak apa-apa. Gak apa-apa. Kenalan dong, Neng. Boleh. Kenalin dong, Neng. Bimbong. Terima. Bulan. Nama gua Pangeran. Mau kalian pulang kemana? Ke rumah. Ya udah. Nah,